Ka Northeast Police Academy, NEPA, hakasing palay jong katayaw kalapanlong ya ka Dikshant Parade, nakabanta ki Pulit ki bala Pyndep ya ka batch basic course kabasan paway nakani ka shlem ka ba jinghikai ya ki Pulit ka than sa taylam ingi jong kari. Menteri Khana Kasarkar Pedeng Ajay Kumar Mishra ulawan banyak simbenta kumukong san hakani ka jingalang ringkat ka jingdon lang director ka NEPA Dipak Kumar bat kiwai ki hek Pulit ka than. Kini ka jinghikai kala sedang haka khat pratarik uyayong arajar arpawar bat kiladon shispa prabokhandai ngut ki Pulit ki bala Pyndep ya ka jingsha hikai ki bakan thup ya khat arngut ki Pulit officer kenthai. Kini ki Pulit kilayo iki jinghikai haka day bat ka police science, legal studies and social science ki jinghikai ki bakan thup ya ka drill, weapons training, physical efficiency, police operations and tactics, disaster management, first aids, cordon and search operations, ambush and counter ambush, raid bat kiwai. Menteri Khana Ajay Kumar Mishra ulai kublai ya kita ke shispa prabokhandai ngut ki bala Pyndep ya ke jingsha hikai bat ka basak menta kalong bakin pendon kam ya ki buit trai kam hakapor baki ajing syakri bat ulakit bok ket riang ya ki bakin la bat ai ke jingsha kri ka babha ya kari barok kawai. Ulaong bakasokar pedeng kayang scam hakaban kentiu ya kanikathan bat Menteri rang badu kari Narendra Modi ula shim ya barok kilat ban kentiu ya kalet kawan leng ba ki leng sun ki rel ki surok ban kentiu ka rep karyang bat ban snai ki jingtai ba pher bat ka sarkar ka pai khamat bha sakathan chatai lammingi. Mishra ulai ro ya kijing tresitom jong ki Pulit apok kari haka ba kelaya rap ikinong shong kari haka ban penne pensa ya ka shong shan ban la ban penbet iki kam sniu ki belaja ban ajing rap haka por bawan len shop ka bor mariang. एक सौ 89 पुलिस अधिकारियों वाली इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं नागालैंड पुलिस के उप अधीक्षक डॉक्टर एल नोगथांग यांथा, उप निरीक्षक नानी ताडू एवं देशभक्ति को मन में संजोए ये नवयुवक अधिकारी धीरे धीरे निष्क्रमण की ओर आगे बढ़ रहे हैं. समाज में शांति. A huge round of applause. देवियों एवं सज्जनों, हर एक प्लाटून कदम से कदम मिलाकर सीना ताने पहले प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उप अधीक्षक हागे नाडो. साथ ही हम ये भी कामना करते हैं कि जन सेवा और देश सेवा के माध्यम से अपने देश के साथ साथ इस अकादमी का नाम ऊंचा करें. Ladies and gentlemen, along with the music of the band, these officers who are pledging to serve their country. Their head held high and arms moving in unison, it is indeed an excellent display of drill and discipline.
और परेड का शोभा और बढ़ाते हुए परेड के पीछे चल रहे हैं घोड़ों का दास्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राम कुमार।